Okey, kita dah restock dah restock apa waterproof phone casing waterproof phone casing, bukan phone casing ini phone holder. Okey, phone holder yang utuh. Okey, pertanyaan dia. Okey bang, saya ada phone besar satu. Okey, Pro Max iPhone Pro Max saya boleh simpan, cantik dia masuk. Okey, Pro Max kita boleh simpan, memang cantik, kamera semua boleh pakai. Okey, dia ada lusinan. Okey, sekarang saya ada satu iPhone yang kecil. Macam mana ni, bang? Alright, so let's say kita letak Okey, letak kecil kecil letak. Okey, kita lock dia pun betul guys, serius. Alright, actually kita akan goyang tau. Tengok dia punya kamera pun okey, tak goyang. Okey, touchscreen kerja tak? Kerja. Kerja. Sensitif. Alright, tapi kalau dia goyang pun tak goyang. Okey, kamera pun jalan. Kamera. Okey, jalan guys. So benda ni kalau phone kecil jangan takut. Anda ada dua phone, boleh tukar-tukar pakai pun, dia tak goyang dalam tu, memang dia stay macam tu saja. Okey, memang barang yang baik. Kalau anda berminat, kami dah restock sekarang, boleh datang kepada kami. Itu saja, saya Bos Kevin. Ciao.